Bangithebula ngabahlula more than 3 times. Manje ukubahlulwa kwabo bajampele enganeni, athebule umntwanami ajabulile sicedile emva kwayo yonke iminyaka. Nabantwana nje babafana benginganakile. Esibhedlela uyangena nje ngenhlungu encane, awungena ngaphakathi umzimba wonke uchange ungasaphinde ukwazile ukuthi ube right. Uhambe nje uzohlatshwa ama-injection ngenziwani ilesikhathi basuke basishayelela imbikiri nani nani. Even namanje yabona noma ngizibamba la ngisase naleyo nceba isikhathi bangishaya isibikiri, kodwa laba kade bakhona ngokwenyama babone kuyi-doctor ongifaka la i-injection. Phela kuna injection abangayishaya la enhloko. Yenzakala ekuseni ngo10:30 ngoLwesibili nge-2024 February last year. Umntana nje una 2 weeks, umntana engimzale nje angakwazi ukukhuluma kahle ngoba kuke kwaba nenkinga uma umama akakhulele nje izomndeni laza ezale leader ukuthi i-pregnancy yomntana ingabi ngendlela right. Umntana aphuma sengathi ufuna ukuba isixhwala, kodwa umbone ukuthi akusisixhwala. Kwaba nenkulumo, kwaba nemizamo ukuthi ne uyahlanya angeke amzali umama laba abakhipha imali ahamba abuye bayenza lo msebenzi bawuceda bahlala benza abaphilanga. Ningabahamba nobacheka i-5 years abayiphili. Wathasisa umntwana wakho ukuthi iqiniso wakhipha imali ukuthi bomthwasisa yahamba emhlabeni. That is your sacrifice. Thina sibona lezi sisibona esibhedlela leyithunzi, kodwa ndineni isikhaphile nobona kungobo doctor namanesi bafuna ukusinceda. Kodwa mina ngizokukhomba ngithi ne lento afuna ukungihlaba yona uyongibulala. Lalelisisa lo muntu uze ungavumeli ukuthi umbambe umtshele ukuthi alalele idoctor.